Sautre d'an air hag an dour, drouk gret da frankizou, luiet an interestou, de enklask war skandal ouze oa be kazetenerien o non vodan e daovelugen da zewel splan. O media diouezek da zis kwachan a peso en tual d'ar garten bost. PTV4 a drin da logoman. Penad o enklask war hir dermen, deus ar zewel moch industriel d'an emboudou disili an dangerus ouedeiet, non dremen dre an douar o labour skrapet gant ar evrasan, e klaskon hazetenerien kompren barz an trao a teurel sklerigen warne. Be a gwell dustu, d'ober d'an trao fivel, da vroudan ar citoyennet da c'houl kontchou digan penou ar politikierez hag an ekonomiez, be a gwellus pugure ar heleier mad an ol, seskozman on en klaskou da len vidman war om lerien, en ol lizer keloui hag er mediaou hag gen labour hag anem. O media dizal, non eus ket na lodenerien, na bruderien, na yal hajou digan astrolegisou lehel, a drugaret an arc'han a roit dem epken e helom labouret, eto ar splanpik org a harpid hanom da lakat war wel a peso important.